Mitolon do Romi Amial 祈祷每一天。Obilah cita do ulah no kawas o sakalemah no baro no luma。实践主爱，使家族蒙福。Saligaka mapulung 平安。Malatsai kita milayap do suar no kawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。Suasa ci Abraham ci lotoan. O mala wina ai kita. Zaay ka nga ay matsaturi kita. Zaay hatsa ka nga ay matsaturi ko pakaanay iso ato pakaanay ako. Mala chinuwas kita. Nanangan kunini kakahalay pala ikaayaw iso. Ano ikawanan kiso ikawiri sa kako. Ano ikawiri kiso ikawanan sa kako. Han ningda. Sa tapangan tulog sa at safang sa kafalo tangasa sa kasiwa at tusir. 亚伯兰对罗德说：“我们是至亲，不可争吵。你的牧人跟我的牧人也不可争吵。我们分手吧。这一大片土地在你眼前，你选右边，我就选左边；你选左边，我就选右边。”创世纪13章8到9节。Saligakaaw alumanay at tamlaw pakani ipisir do lapong maraw-raw ko paro no luma. Nakani o saka nga ay nutireng ko ni haratengan ng ra. Nika o nanuulah no kawas mararitsaritsay ko paro no lumai o malumatlay ko nini luma。许多人因为分家产，导致家族纷纷扰扰，因为他们只在乎自己的利益。然而，家人以主的爱彼此沟通，这样的家庭是有福的。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw o tapang no luma niam kiso. Saka ano umaan to at lemak no luma niam nanay o nanuulah no miso ko bisirsil niam mararitsaritsay. Ta soolin o mararihatayay ko paharo no luma no niam。上主啊，你是我们家庭的主，所以家庭中的大小事，期盼我们都能够以主爱来处理沟通，好让我们家中的每一个人都能彼此和睦。Pakani i talamanay angangan no tapang ci Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalumet no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安